Mihem HINKHO alphabet A apa jet gay positive aspect apha ahoy adi pathian thu to kito HINKHO KHANKHO to kito Mihem ichon diudan alphabet A apa jet gay vet diu kanom in hi ama sa pen ta in A apa no hite A stands for active chule available activity ting le ta sa tu hi yan lang thagau tu hi zong le imo pu na HINKHO man na hi idam lai sunga hi imalam zo sa active hi ding e ki ngan sin a zong chu tong mol so ding a ki go ding tau na a zong bible sim na a zong ho in kai na a zong thil pha bol na a zong le ka sim na a zong sum le pai lon a zong pathin na to na a zong in na to na a zong i pilam hi le Mihem khat chu active hi ting le iza kaya lo hing te di heaven hi ani chan a availability le che chunga hi ipan pi ngai cha mihem tam ta ma hi iphat ngai cha jong mi aumin ipan pi ngai cha mi aumin itil ko ngai cha aumin itaw na ngai cha aumin akina igal het pi ding e ngai cha mihem tam ta ma hi hi chi a chu pan pi ngai cha hon iphat angai cha na isum ipai angai cha na I het na ichi na angai cha na I time iphat man lu ta angai cha na jong khu hiti a chu it chalova sum sel lova thang thip lova mi adinga available hi diu pa hi mi hem khat hin a cho man lu ta hi ti igyal do diu ka nomin hi abana B stands for beautiful beautiful iti ting le outward appearance ng umin chule inward beauty ng umin hi apulanga hoy ke use hi hoy na ta hi poi asung langa hoy na kiti aman lu zo hi apulanga hoy na iti ting le adong hoy amit ana akui a figure iza kai hoy sel chu outward appearance outward beauty ama wang asung langa hoy na kiti hi migun ahina alung thien na akita ana agun chuna a quality chula ilam malam zo sa zui te hi na pa ku inward beauty pathian a het na pa nula pa azabol na pa HINKHO KHANKHO a hei thim na pa chule cha a het na pa ku a quality pa ku inward quality pa ku beautiful kiti yong la aman lu di sa pa hi ti pai igyal do du kanom Mihem HINKHO ai outward appearance a ki chai di povin hechi apolang hoi ne achul the in amawa inward beauty pa ku achul the lo hi adam lai sung se sia athisan do kikil be ai hechi pa ku man lu zo min phat na man lu zo het na chi na pai man lu zo hi ado hoya hoi het na nei lo pan na be kiti tam ta mai ama wang hi chu lo wa in what quality nei pa khu beautiful ti pa khu se do nom zo choi nei abana C stands for caring 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 iti ting le inu hi zong le ipa hi zong le isopi isangam hi zong le chule pathian thil sem zule wa ganhing tui chule pa cha thingphung theipung muchi chiwo iza kai phatte cha care boarding ti na he tuchi khanin minu khanin chapa nga awa azovin ahim la chapa nga ho chun anu awa azo povek ti tuchi khatau me hichu ipitinam itile anu apa azabol povin anu ve swiding akiso to vetin ahini hiya chu iho idam lai sungova ate se inu ipa isopi isangam adammo avesi panpi ngai cha ki thupi ngai cho care boarding kiti pai Mihem khat adinga quality hoi pem ta khani Mother Teresa in Calcutta gama hitabang charity adabol khatwe Calcutta akachina win Mother Teresa charity home ka gawa alu nin hele asunga ka galu le Mother Teresa adam laya ada vul tabang banga to a charity sisterhood avulo hu gavelo chunalungu dong de natimulu tho de akot umlo alang dia chu alang thi elbai na kong chatmo aping sol dim se hite bang caring api pathian min zala caring api a Jesu Christa mit vena avetna alung sit hi ha chu ulena te ho le sit chunga I care bol diu thil tam ta mahi na so pi na sangam na nu na pa na caring na zina cha na caring ki ti le sit chunga thil kho ta khari Mihem go helovin pathian thil sem zulewa tui kiti ho thingphung muchi chiwo gam sa thing inside chang ibon cha bai care ibol so ke diu hechi globe
he chu world lấy set ba hi adang planet dang ki cheng thei pon hin na hu om pon he chu lấy set abu i chen hi chu lấy set ivet tup diong hi care ibol diong hi Christian khat hin a responsibility khat hi ti igal do diu kan no men hi abana D stands for dependable iti ting le ichunga mi ki ngai thei ding inun zong e ki ngai na e nei thei ding izin zong ki ngai na e nei thei ding ichan zong ki ngai na e nei thei ding chule iloi igolin zong ki ngai na e nei thei ding mi khat ki ngai na hi thei ding alung leng vai te akipa alo te panpi ngai chate hlamon na ngai chate tilkho na ngai chate sumle pa ya hi zong i pilam hi zong le panpi ngai chohon in bel the alung mong lo khat in lung mo na amu na the dependable hi ngai ai hi chi mi hem khat hi na adinga quality asang loi ta khat he alung gel share na thei lo panpi ngai chat na zong ga gi sei thei lo pan pi ding jong ki golo hitabang stinginess mi hem khat hin a sumle pa it jeng a phat it jeng anei ago it jeng ki ti hello ding amawang mi adinga dependable mi adinga ki ngai na thi hi ding pa hi athu pi loi ta khat hi ding hi gyal do de ka no men hi abana E stands for energetic tha hat ngai ai energetic hi a chu energetic hi the dinga chu dam the ngai jin hi tui phate cha don ding ita sa adinga na the ne don apalo zo si to ki chom khan ding igilpi ikchop ikal ithin ibo ta sa pumpi organ so zo se ki ve tu ngai he bazala ku kailang dunga ku thin kha gilpi chop kal ki zu lo hi kailanga akimulo zo se aman tap he hi a chu mit jong amana man tam hi mi hem khat cho ami hong cho ting le ama adinga chu leisi pumpi thim je ngai hi a chu mi hem khat adinga dam the ne ki ti health is well ati ya chu mi hem cho adam thei phot le sana dang ka ne hi jong lo kho asa lo ne hi a je chu dam the na chu sana dang ka ki cho zo hi po ni hi a chu mi hem adinga energetic hi nga ya I malam zo sia cho hat ngai ai lung thima hat ngai imit hat ngai ya digestive system hat ngai ya muscle strength hat ngai ya IQ hat ngai ya chule vision hat ngai ya I malam zo sia I tha hat ting le I lung thima hat ting le lol hin na pachan nai ki nei ti gyal do di no me ya chu mi hem khat alphabet E hin energetic a ko do hin ibon chawa energetic ta hin khu iman diu bai deun he abana F stands for freedom zalen na he India independence song chu 15 August 1947 emutavin tuni hi 77th Republic Day of India tuni ni ko he Delhi a thupi ta aman diu ni ko he kangpu pi dunga lamka dunga jong lo pi ta aman diu ka ta samet he freedom zalen ai Republic Day chu India Constitution dan pi mchi akizui pat niko dan pi akinei tai ti phon do niko Republic Day ri hoi hizia chu freedom British te a kona zalen na chule za chom choma kona hen kola yubna wa kona zalen na tin ai freedom ahimla Bible ipesem tile know the truth and the truth will set you free thuta chu hen thuta chu na heading le hichin na head na chun nazalen sa din hi na chamlat sa din ati ni ipiti nam itile pathin tu I head wa ku na hi satan hen kol na a ku na hi ong thola yum thei di hi pathian tu I head lo wa Jesus Christ I head lo wa satan hen kola ki ama song kula ki hi tin na chohin hi a chu pathian tu I head teng le hi chu satan hen kola ko na ki ong thola ama cha ki su hi pathian tu I head diwa kho le jeng hi tun zong India gam sunga jong mun choma SA in the form of UT del tam ta omin hi on jong idalove imu lo pa chu pathian tu hi mai ta hen lam kai hon jong mu thei lampi chom gial na vin te amawang zalen na ki ti mihem zo sit angai cha e mihem go hi poi gam sa hon jong ina ki wa ga sa gan cha hon jong zalen na ki ti angai cha so ke hi zalen na di ta chu satana ko na pathin e le do pa hi zalen na di ta hi ti pa hi gyal do du ka nom ni abana Z stands for gratefulness
gratefulness. Negative aspect akan say tang ungratefulness ki pa zi hello chule thank you ga ti ding jong nom lo ki pa zi hello mi tam ta akyu men he ama wang mihem khat hin khwa min ichunga tilpa abola ei ngai lu na ei sa sa i boy na ei su lak pi a i hin tau pi a ei vila i malam zo sa ei ki tho pi a i dinga min ei gel pi tiang chule ki pa zi het ki ti hi mihem khat adinga aman luloi ta khat he pathian ko ma jong ki pa thu i phun jing di we pathian ko ma i tau ting le paka hichinei pin ka zi ka cha dam sa in lol hin na pachan na wang bo na nei pin ti vin ama wang pathina ko na blessing imu ho hi ama ko ma ki pa thu i sei na avam oxygen imu uva tui imu uva damna imu uva nulepa imu uva dibukim ke acm va hinnalampi a pui ho uva thagau the ap uva bible ap uva khu emu sa the uva pathin a gel do sa the uva hitabang physical blessing, spiritual blessings, material blessings imalam zo sia pathin phathin ho zal ai ki pa thu na sei na am na loi na gol chunga na ngai lu ho chunga ki pa thu sei da imil kham ai lo le na so pi na sangam na nu na pa na insung mi te na ngai lu ho ko ma ki pa thu na sei na am ti yong hi igyal do the gratefulness miem khat hin a ki pa ki ti hi le se chunga dinga ki pa khat hin chule i chunga til pho bol ho chunga hi ki pa thu hi hai mil le hel ding ti pa hi sei do no mun hi abana H stand for holiness. Holiness song hi in chule humbleness. Humbleness okay. Holiness iti dala patinin be holy for the Lord your God who calls you is holy nako pau pathin ke ma kathin magin na ho song nun la kana themu ati patinin athing dinga e ko hi ahoy dinga e ko so ke hi poi ai lo le aching dinga e ko hi poi pathin e ko na hi athing dinga e ko hi ti pai igyal do so ke di mi jo se pathinin talen za chop jom apin la sa thailu ho chu la sa dinga ako hi poi tu sei thailo tu sei dinga ako hi poi mi vai cha ho chu akrol pi do dinga ako hi poi pathinin mi hem zo se ako na ki bang pot ahim la mi hem zo se bang hi athing dinga ama tabanga ahin khu thieng dinga e ko hi ti pai igyal do du kan no me humbleness kiniaw sa kitiyong hi Galatia bunga chang som nilanga thagau ga ko umin hi chi ko la humbleness kiniaw sa jong hi aga khat hi mi him khat hin khwa kiniaw sa kiti hi dam theina mi za bol hi kiniaw sa kiti niaw na hi pon na hi ti pa hi igyal do di we ne abana I stands for innovative idea hoi hin podo the very creativity sang ta ne ya cha mi him khat ile creativity ne ingai ne iti ke bol hoi dem in sa dan thu sei dan la sa dan chule na to dan chule presentation bol dan imalam zo sia hi innovative alula creativity hi ngai creative hi tiang le I bol ito zo se chu mi ading attraction umai hi a chu thu sei dan jong la sa dan jong ki von dan jong na to dan jong pathin tu sei dan jong tau na man dan jong chule in sa dan jong ki man cha hin khoman dan imalam zo se hi creativity aum ting le lol hin zo ma mi ngai sang jong ki chang hi innovative hi ngai mi hem kha chu innovative hi a creative hong hi ting le abol ato zo se chumin avet no ma min azwi hi ti pai igyal do diu mi adinga jong ki phachum the ti pai igyal do diu ka no min hi abana J stands for joy thagau ga kul a ki pa jong hi lungmon na cham na lol ki pa na jong hi aga khat he hi chi joy ki ti pa hi happiness do lam chom bia ki hi phone iPhone na ki cho oje na ki pa na bike khat na ki cho oje na ki pa na in khat na ki sa do oje a bank account na account chu 20,000 credit hom ji ana ki pa na hiti ho zo se on chu ki pa na ama wang hi cho chu happiness ki ti ama wang joy ki ti pa hi wana ko na pathina ko na ki pa na pa hi pathin inei pa I chon sit ngai dam I chat iki het na pa kathi nung teng zong le van gama kalu ding hi pathin cha ka hi hat dam cha ka hi ti ki het na pa thagawa ki pa na pa khu joy ki ti pa hi igyal do di hi che joy hi mi tam tan anei lo zia boy hi
happiness wang chu mi atam tan nei nan te hi chi pha chom cha adima bu hi ama van joy ki ti pai down deep in our hearts ilung thim sunga hi in hi chi pai kem the lo mang the lo hi happiness wang chu mang zen te hi in ji a zong chu na ki pa a muli na ki hole in a chim le na ki pa na chim ji hi iPhone ji na ki pa na phone chu na ki la asa crack a chi te na ki pa na me mang ji hi alo le na phone na ki man sa na ki pa na mang ti ama wang joy ki ti pa pathina ko na ki pa na pa wang hi sungila hin koi man anei zo lo hi ti pa hi gyal wa hi chi joy pathina ko na pa hi ikisip cha wa hi chi pa ikipa du ti pa chi gyal do de hi abana K stands for kindness. Kindness, phat na, happy na, ngai lut na, chule kithopi na, kindness in abon cha hop so ke hi mo phat na pha hi poi ama wang aphat keu se elovin achi aphat na pa chu practical ta apu do a pan pi ngai cha khat pan pi a building ngai cha khat avila asopi asangam adammo avese kindness hita chu phat na pa chu happy na pa ngai lut na pa khoto na pa chu ave sa ding ti pai mi min khwa ding a jong athupi khat hi chi thagau ga ku la jong chu khat na hung pang hi ti se do no mani abana l hin ngai lut na ti leise chunga ngai lut ne achung nung pen tai bible la ame Korin langa zong umin tun ta san kinep chule ngai lut umin hi cheng la hin ngai lut achung nung pe ni ati ne I ati le ngai lut ne chung nung pen ham kinep na zong angai thupi nai chule ta san zong athupi na ahin la hi cheng thum la ngai lut achung nung pen ati azi umahi ikinep naw ni khat ting le bukim ding ikinep naw ni khat cham kim de hi tua ikinep naw le se kadal ha ting le van gama kalu ding hi ti pa ikinep naw lagaw thua hi chungi I fulfill di ni ko de hi chule ita san naw jong pathian chu Jesus Christa Jesus Christ pathian cha ai in ka chon se na zo se ei ngai dam hi ama ka ta san hi ta san wanga van gam kalu di ikita san hi hi jong chu ni khat ding le van gama cham kim de hi ama wang ngai lut kiti akhon na umlo a cham kim tai anga na om tai kiti umlo hi ngai lut ne ton so na van gam ya jing ding van gama jong chu hi chi ngai lut na pai mang lo di hi ji a chu bible in ngai lut ni achung nung pe ni ati hi ulenau te ho ya chu Mihem khat hin khwa anu ngai lu apa ngai lu thagau mang thai ding ngai lu pathian kina ki man cha ding ngai lu chule a hin ako ngai lu agal mi jing jong ngai lu zo kiti pathian a hol hi pathian ni ei ngai lu bang I ho jong khat la ik ngai lu to duty pai I sei do no ma he nang jong ke jong na hin khwa ka hin khwa ngai lu na nei lo wa hi le van kil ho bangin pawin lang la san lang cho je zu in pathian ho jong la chun ngai lut na nei lo le sum eng ki voging le khot beng ki bengin tabang bet na hi ting ti pa cho bible emo ven he abala M stands for meekness kinyaw sa na tinahin abana M stands for maturity pilhin na M stands for meekness and maturity meekness ba ju kinyaw sa na jong sei te ama maturity Mihem ka chu mature hi ngai hi chapang ho adolescence alole infants so chu mai ta ama wang teenage ahin khala pa na 1920 above apana hi maturity hi Mihem anei ngai atu sein azong maturity alunggel na anato athil bol chule ama changwal hin khwa family hin khwa society hin khwa chule alhat na environment na imalam zo sai ama ding aki het ding hichiki bol phantin hichiki bol phapuntin ama adinga asi apa discernment anei ding decision akila atheding ama adinga apa aki het ding mature hi ngai hi ja chu chapang thi ki a bonoi ki don sa banga annoi ki ne sa banga pilim theilowa in kho iman pau hi mi ma dinga phalo hi ji a chu ta sa thu a jong mature hi ngai jin thagau tu a jong mature hi ngai jin chule njal hang hin kho a jong ikiman na ba hi maturity hi ngai je mature khat hi ngai ti pai sei do nom hi abana m bana end neutrality
neutrality hi aphatna phat abang khat deng le iman ki le sekit he tuai India gam politics din mon event na le India gam jong ki pa pi ta khade Narendra Modi sarkar hi gal ting le Russia Ukraine ki ka azong India hi neutral ding hi chule America to Iran ki ka azong neutral ding hi chule Israel to Iran Hamas ho gal tiang jong India gam hi neutral ding ji hi chu India vai home ho lukang ho experienced politician ho senior ho lung get event na le neutral din phat hi khatlanga on phat jong nante ama wang atam zo hi mo on hilovin neutrality alaya khatlang jong on lo wa aphat ding lai ta ding kiti abang bang kom ting le aphat na tama hi ni hi a chu fanatic hiloding khatlanga fanatic hiloding ama wang neutrality ya chu si nei lang nei loading imalam zo sai neutrality aphapa ahoi pa adi ipa din na kitu pa mi adinga jong set na hilo khatlanga jong set na hilo khatlanga mu si jong hilo khatlanga vet da jong hilo wa mi ki cham na ding mi ki to na hi pole neutral din jong thil pa hi ti pa hi igyal do ajidu ka nomin hi abana o stands for obedience eso kevin thungai na hi obedience pathian thu zui na le se thu azong inu ipa isopi isangam izil kung ipasur ilam kai chule imentor ho menti khat hina imentor thu ngai din ti ho bang hiya chu imalam so se bible sai ta wi newa pa ba sawin efesia bungup chang khat no ho cha ti ho pakai na nu na pa thu nu hi chu chon di hi na nu na pa za bolun nadam thia le se den chunga hin ho asot ading ti hiya chu hitabang obedience to the word of God, obedience to our parents. Inu ipa zabola ngai luna athuni kiti damna hin khosot na hitiong hi igyal do dewi thungai kiti pot pot cha pha hi ngai lo sanga thungai kiti inu ipa I oya ilam kai chun isen di asei lo din I phat do na din idam the na din ilol hindinga thumop na ap in ngai lo sanga ngai cho phate te ti se do no he abana p hi peaceful cham na ngai lu alung thima set na gello ki do na gello mi thina ding gello mi lu na gello ki na ki sau alo thisan so ding gello wa alung thima peace ne alung thima peaceful ta dishon lano kina deilo kida ki bau deilo ki tha to deilo ki bung khan deilo wa ki cham dei pa he peace promote bolding ti pa hi mihem khat in ibolte te du ti pa zo hi se do no alung thima cham na ngai lu a hin khwa cham na ngai lu hi a china zo se a cham na ume ama ho na chan cham na ume ti gyal do de he amana q stands for qualified and qualified tula hi age of professionalism hata he video kana sim tai age of professionalism bol pe ho jong mo pe koi ban latalo academy player heading certified heading chole referee ho jong chole imalam zo sia he chief sport chung chang discipline zo sia hi ama akichep na ama profession dungju achu professional hi ngai ta chuti no vai local ho them koi man hitima chu national level ho international level adopt to thelo tai guitar lang he jong le music lang he jong le pathin tu sei lang he jong le chule army lang he jong le na to lang he jong le carpentry he jong le chule every professional hi even na ile to like age of professionalism ball thei mai hitaloading excellent extremely high quality ne ngai ta ne ati lova le si chong akila ma the tai qualified hu ngai jin ito now ise na ba qualified hu ngai jin chole I na vai quality ine ngai tu lain manipur gam sung loi lai gam sung jong le education department ase kho pen ta chu quality education ati ne quantitative education he loading amin achu graduate amin achu master cha hilodi amawang hichi asim nu chun quality education anading a certificate mai mahilova ama pa ama nu chun
well trained hiding qualified student, qualified learners, qualified scholar khat hiding ti pa chu department hon education department agel kho pen ta choi ta ni ja chu school hi jong le college university ep ge jong le hi a chu ki malam zo sai quality ni ngai tai mi hem kha jong chu quality ni ngai he chi quality chu athip nei le abol theina le asei theina asa theina ato theina ep lam hi jong le a quality ki ve atai tula chu imalam zo sha gari cho jong le voni cho jong le brand ki hola a brand jong chu a quality ho ki ve ki dai quality ki ve khang he tai quality ini ungai ti pa chu ise do diu hi malam zo sha ki humble chun lo le na chu i diu hi abana cubana are reliable second timothy am he hichi pathian thu hi ta san ta ho ko ma pisonin chutile ama ho chu midang ko ba api son di hi entrust to reliable people and they will transfer it to others hichi pathian thu sol cha polin timothy an hil ho chu timothy ko ma chu sol cha pul ase pathian tu na za na zil do ho hi ta san ta mi ho pisonin ama hon a ho son ki di hi reliable ta san the tis ya chu inu ta san the inavem ipa ta san the izi cha ta san the ho bung mi ta san the na kolik so ta san the na noya ho na ki ba pi ho na chunga ho non christian ho na so pi na sangam na loi na go alo na environment ko idang hi song le Hindu hinam Musalman ko hizong le mi ho adinga chu reliable hinam ta san the mon pi thin hinam ti pa jong hi ikigel so ke vai chi hal haya ilai pi di hi ti pa igel do di hi abana s self controlled Galatia ivet ding le hagaw ga ku omin hi the fruit of the spirit is love, joy, peace, kindness, meekness, gentleness, patience, long suffering, and self control. Hagaw ga ku la achai na pen ta jo self control ei ma chang ki tim them ei ma chang ki tim zo tin he imit tim zo ikam tim zo ilung tim ikot ikeng itipum pi ilu zanga pat ikeng bu ge iza kai tim zo ki ti ahat pen hi leng som ki gom khom so sanga ama achanga kitim zo mi jo hat zo hi ti pai igial do diu ka no mi ni hi ya chul het namasanga kitim zo nu mei masang pasal masang corruption masang black business masang nopsa na masang luhan na jat chom chom aphalwa ko na ki kang se zo na dinga din zo pa kitim zo pa khu self control aphapen tai ikam zong kitim zo ilei kitim zo kityong hi mi ma dinga kho loi ta khale ti pa se do no me abana t stands for truthfulness kita na ngai kita na faithfulness to hungkilot he asaya kita al thu pe cha chule suma kita cheng khat gia kita siki gia kita anato na kita min ve hi zongle min mu hi zongle anato na zo gunchu ta to ni khotha alo zongle government na ato zongle private na ato zongle kilep lele umlo ama wang ato na akingan se na athil bol na kita ta tang sumle pa aval zong le avale ati ne gu cha gu masanga zong kita hitabang truthfulness excuse me mi hem khat hin kho adinga kita na kiti apan man tam loi ta khai tiong igyal do du ka no me hi abana useful mi hem khat chu pan na be hi wa hele hin lo umlo tin ai hi a chu useful hi ngai in sunga dinga useful ipilama useful ka hi dham lekha kati ma service ka bola sumle pai ka lo ai ka in ko ti adanga phachom ka hi tu lai mi tam ta useless aki ta ne gari atol jong khu ama suma kilo do hilo anu apa api apun gande ta alo do sa aman ato le bovin koi ma chan avet sang di lo hi mi gari mi lam sa mi cho sa gari na kan tol sa nga nang ma thapaya na kilo na het na chi na man cha ul salong hi jong na kilo do cycle jin cha jong le na tol pa hu min na vet sang zo de hi hitabang choi lei se chunga hi bread honor hi ngai changla adinga changla hol na adinga hi
thapaya enzo ipika hi ham I must be self sustain kahi ngai mi adinga elo mi a depend mai mahilova ke mahi ke ma cham ta ka ke nga kadin thedi ngai ti pa hi useful hi ngai ti pa hi ise do nobun khangdong tam ta jom anu apa asopi sangama dinga useless ta ni wangse ta hi ya chutuni apa nahi kahin ko hi kanu ka pa ka sopi ka sangam ho bunga ding le pathina dinga hi phachom ka hin am iti diu ipachom hi na hi isan sa diu pachom lo hi le ke gyal do ova tu ni apa nahi pachom hin ka ti gyal wa ha bol ke bol diu ti pa se do no man he abana you bana we visionary lung khunung din thu he ahung lung din thil he visionary leader hobung sunga jong visionary leader ingai chawin nam sunga jong visionary leader ingai chawin society a jong zilkung ho jong chule alama na tong zo se lam kai lubo ka heti ho alo le alhanga phung lam kai kholam kai youth club lam kai insung lam kai national lam kai politician hi jong le ko hi jong le ibon chawahi minumi panunga gurang jong ibon chawahi visionary hu ngai khonung teng hi tabang umden hiti ai ka ke mai to pilova tu ai ka ke ngol sa lekha ka simlova ka inchen lova mi khat ka ke so ai ta ka ke bol do khonung teng ka ki si ding hi khonung teng phat ge sam ding atai ka ko le ki thailo ding hiti ahung lung ding he a vision nei pu ma na tong vision nei pu ma le ka sim vision nei pu ma pathian na tong ti hoi igial ongai tai visionary person hu ngai ti hoi se do no man he abana W stands for warrior galmi warrior akiti ting le AK-47 M16 choya ga kap khel ti na hi poi warrior kiti za gal sat ti ne imalam zo sa gal ke sat te hi insunga na zina cha tu na tawa na insunga ding na tawa nama ding na tawa revolutionary ding na tawa politician na tawa nampumpi na tawjong chu gal sat hi taw na gal sat khat hi hiya chu army ho jong lung set ta hi Indian army ho zanivel ta jengin jong Jammu and Kashmir gama army convoy akizo nawa kotong kol sang ta gari khat alhai havin mi so athivin apamai le jengin line le jeng ni oba ho jong warrior hi aba ho chu border gam chum Pakistan hi jong la China hi jong la gal teng la gal sabinga warrior Indian warrior ho hi ni ama wan tu ne se do no mu chu satan gal sab na jong hi hoi gal mi hi bin hi gal isat hi satan gal isat hi corruption negu chagu zon than hoina apalo athinglo adilo pathian tu ke to lo zo se ikimai to pi gal isat hi aji chu ta sahin apalo ngai chana pathirin wang hi cha ko zam do dinga gal sa dinga e ko hi ti pa hi ta sagal omin hagau gal omin hi hagau gal sa hi so kevin hi chi pa hi zo ngai ti pa hi ise do de hi Joseph chu Potiphar in nei pi masanga gal sa rin Potiphar in nei pi masanga Joseph chu gal sarin hichi gal chu adovin ahile aman azovin ahung zam do in Potiphar in nei pi a ko na ahung zam do chu anop ji azam ahi poi ama wa ahat ji a chu hung zam ahi ti pai ise do du kan me warrior thagau gal sat hi ve ta asa gal sa zo mi tam ta ome yo jong thagau gal sat hi ve ti hi hai min lo diu abana x ahin x ki pan hi jong le kala nom khat min exemplary vet zui the ana to jong vet zui the akita ana jong athil bol jong ahin khotheng man jong athu se jong a self control ata sakitim dan imalam zo cha athin dan ho ivet le vet zui the hi angajin mi vet zui the hi ngai ti pa jong igyal do diu kanomen hi abana y stands for youthful akiti tiang le ahin kho chu kum som nga hi mai de kum som gu hi mai thi ama wang alung gel chule akipa dan athanuk dan chule ama cho vibrant hi dan chu youthful akum kise na hi pot alung gel chule athanuk dan aki humble dan akipi dan pa chu youthful khandong tabanga hin khobang chul lo wa hin khobang jing alung gel chul sa lo chule ata sa jong hi ta chu control bola
abon lam zo sia thanom ta bol hoku youthful kitin chu hiu ngai ti pa chu sei do abana for jealous yellows kiti ting le jealous kiti ting le full of jeal thanok na de la sa jong le jeal ane tu se jong le jeal ane hitia chu thanok na ne ki pumpi jeng tinay 100% dedicate his commit abola hitia chu half hearted hilova alum thim pumpi apilu na abona lamzo sia chu with full jil aneya na ato hiti pa hi se do anom hi alphabet a apat jet ge hi chu mi hemin ko hi alphabet a apat jet ge negative aspect au me alphabet a apat jet ge positive aspect au me tu ni hi alphabet a apat jet ge hi positive aspect se hi ja chu urnaw te ho in ko khat ve bo hindi hi second life lo hi third life lo hi only one life hi ja chu hin ko chin the ta iman de ti pa hi se do no hi active, available, beautiful, caring, dependable, energetic, freedom, gratefulness, holiness, humbleness, innovative, joy, kindness, love, meekness, maturity, neutrality, obedience, peaceful, qualified, quality, reliable, self-controlled, truthfulness, useful, visionary, warrior, exemplary, and youthful and jealous. Now so umintin adjective so nante hizong le hichipa chu gel thupi ipon ihin ko phatacha ipui diu pa chu athupi pen hiti ese do no me video chom cha na ve zo se na bon chawin pathini alphabet a apat jet ge positive aspect hichi ho sang hoi zo en na pui che tawen ka ki pa